State asida inaw no Meekhal Pangthoknaba Congress na Center the Taksinkhre New Delhi da leba AICC ge headquarters ta ngasi Pangthokko pawgi mifamda party sige Manipur ge in charge oriba Odisha ge MP Saptagiri Ulaka na high president's rule thamlabasu state asige ground situation aside tangdu leitaba fibam adudagi yamna lapnari Manipur da tholiba irang asi tarai na loba yaroidaba lebak asige asoba humanitarian crisis amane Prime Minister Bumaran Siraduna Narendra Modi na Malim ge leibak nifumari da satuna toan toan ba thorom sani gi angkhairom saruk yarure adubu Manipur gi matang da di mahak hojiksu marol thoktre irang asigi matang da khanasi haibasu tabidana leire state asida president's rule thamnaba ngalingai matam da gi Taksinkhre adubu irang thoklaba tha kun gi matung da ta thamlaki Hojik Manipur gi miyamna pamlibase irang asi loisinduna santi thamduna lanjana ribasing mayum da hanjilhan basini Adubu President's rule thamle haiduna su pibam phagat pa haibadu oidrei Amromda Justice Ajay Lambana Lusingba Commission of Inquiry na irang asigi matang da thijin kiba gi report hojik phabu puthoktre amadi parliament ta khana kiba leitrei Center ne irang loisin ba haibasi hojik Manipur miyamna pamri maramaduna inau nauba mikhalama pangthoktuna anauba mating leiba miyam gi lengak am sembagi mathau tare haiki आपको प्रेसिडेंट रूल लागू करने की क्या आवश्यकता पड़ी है ये इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने दबाव दिया था नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे एंड आप अपने सरकार को बचाने के लिए आप प्रेसिडेंट रूल लागू किए हैं आपका खुद का कॉन्फिडेंस ही नहीं आपका मेजॉरिटी नहीं है मणिपुर में हम वही डिमांड करते हैं कि आप फ्रेश इलेक्शंस डिक्लेयर करो और लोगों के बीच में डालते हैं एंड एक लोकप्रिय सरकार जो जनता का सरकार है वो गठन करके हम मणिपुर को वापस अपने रास्ते में कैसे ले आएंगे वो हम कोशिश करेंगे Pawgi mifamadu da saruk yakiva MPCC gi president loina Wangkem Assembly constituency gi MLA Kaisa Megasandran hai BJP gi double engine lengak amasung Prime Minister Narendra Modi na thausadabadagi ngasi fawbu status gi irang asi loisin mangamdana leibani double engine lengak ni harga Manipur gi issue da thausadana leithokli haina center bu maral sikhi Properties of the people, more than 60,000 are still in the relief camp. In the last 2 years, they are still living, the IDPs are living in the relief camp. How the families of these IDP live together and the families of a community or a village live together in a community hall in the last 2 years, and it will continue again, that there is no free movement at all. How the people, how the citizens of India can survive over there in the state of Manipur. Is not this the responsibility of the state government and the BJP central government? There is no improvement after the president rule. This double engine government is unable to bring peace and the normalcy, and also those who are living in the relief camp, there is no any plan to go back to their respective original home. The double engine government fails to administer in the state, and also after the president rule, they failed to bring the peace and the normalcy.